بله بینری مجبور بتر درباری ایریشن دولت ترک لسر هرمی به تایبت ایریشن لدیجی نوند روشنبیری دبستان و چاپخانه یان و روزنامه‌وان نرگس اسماعیل نویسکار و روزنامه‌وان بجداری بولتنامه به برس نرگس ایوارات خوش به یعنی ونشی جنیز و دشوپینن دولت ترک لسرانسری دیرو که ایریش دکه ایریشی هرمید که ایریشی گلی کرد که به تایبت ایریشی جهن پاراستنا چاند و کفنشوپیا کردان دکن یعنی دولت ترک دوان ایریشی داویه ده جبلی ناوندین خدمتی ناوندین روشنبیری جی هدف کردن یک جوان جی چاپخانه سیماف بو که ده انجام ده 7 کس شهید بونه هر وها سمینگر پیروز سنجی شهید بویا اتخوازم وی پرسی بکم یعنی ارمانجا دولت ترک جه هدف گرتنا ناوندین روشنبیری چیه بریز نرگس؟ بله گلک سپاس دکم مجارکی گلکی گرینگه براستی گود و پیوشویه ده به گنگ شکرین و با آوایه که هرگولی هنک شیرو و بینن پیش خستن وسا تنی دخطی قالنده آنجی وکی گو دولتا ترکی خمافدار دبینه دوان ایریشان ده تایبتی وکی روژانه بريكا دزگهن خوی چاپ منی بلاف دکه از سینوری خود پاريزم از ناخوازم ایریش ورن سر سینوری من از ولات خود پاريزم از زردنگاریا خود پاريزم دبن وان بهانه یانده براستی هشمندیه کی ظالمانه هگه بیردوزیا کی داگرکریه هگه نتنید آلی عردنگاری ده همان دمیده ده آلی ایریش کرنا لسر هر پرگالک دموکراتیک آنجی قادن چاپمنیه قادن چاندی قادن گو همه بیکاته و گل بکاربن پورجیان بکن و گاوا و دسکفتیان با آفرینن بگومان براستی جه رزداریه گوان شهیدان ام ببیر بینن و پر زحمت جیدوی آلی ده ایریشا لسر چاپخانه سیماف گو براستی بدیمنن گلکی ارجنگ دیمنن خمگین کومرواهی نکاروینا تحمل بکه نتنه باکو روشلات سوری وسا سری صبحی بو هر کس لسر کاری خو بو دبشی خوی چاپخانه ده کار دکرن چه سوچ کربون یعنی هزکی لشگری بو هزکی جدر وی زاگونان بو ناوندکی چاپمنیکی یا گو کسن هم کار کریوینا کسایت سویلن گو پر بمنداری زوا ببیرتینم گو امجیه وک حوالی چاپمنیه حوالی مبون براستی تایبت جی ما مستفرحان گو باوکی مزن یکی رزدار سبه حتی ایواری دوی چاپخانه ده دخبتین خدمت دکرن جبو بکاربن وشانی خواه چاپی خواه بزمان عربی بکن بزمان کردی بکن بزمان سریانی بکن دوان شرط و مرجان ده کیلی بکیلی قرزی بقرزی شو و بروش بکاربن خدمتا جواکا خواه بکن چوا تایوان ایریش یا هیه چما اف ایریش لسر وی چاپخانه بطایبتی هات کرن چما لسر دستکفتین تواهی هریمن باکور و روشلات سوریای گوگته کرن لسر چافکانین آبوری لسر چافکانین چاندی لسر سازین چاپمنیه او قصب ایریشن براستی هوانه بی قانون بی حقوق بی مافداری جعدالت دور ایریشتین کرن چاپخانه سیماف ایریشی ترکیه کربو اگر براستی وقتا گو ام شینبر بخوازم با آخون و صاب شینبریا نرخاندنه کی جواکی اگر ام با آخون اندام دوی چاپخانه ده ایریشی دولتا ترکی کربون ایریشی لشگر دولتا ترکی کربون اگر وکی زمان جواکی ام با آخون باشه يعني بريز نرجس يعني بهدف قلتنا دولتا ترك جنافندين روشنبيري ره دخوازه بري جواكي بتايبت جوان النوهاتي بري وابده كوه براستی دخوازه بریا هر تشتی بری وانا بده تنگزاریه تنگزاری بده شیوازا تنگزاریا فیزیکی لاش
دربدری پرچبونا جواکی و ده همان دمه دجی تنگزاریا ده آلی رامانی هستواری ده آلی رحی ولات پارێزی يعني چرێ û rêbazê belavkirina civakê û perçekirina civakê û hişmendiya civakê ji xwe re armanc digire. Bêguman avakirina destgehên ê rewşenbîrî civakê pêş dixe, civakê bi pergal dike, civakê demokrat dike, civakê bi kar dike, civakê ava dike, civakê ber bi rewşekî demokratîk bûyînê ve dibe. Di heman demê de nefşê ciwan jî tê de cihê xwe dikirin, bi hişmendiya xweyn û xulqkariya xweyn û dikarin bibin xizmetkarê avakirina civakekî nû û bi berdewamkirina çanda ago bêguman li welatê me bi navûdengê muzeyîka çandan vê derê heye. Got cuda cuda hem a zimana hem a çanda di her alî de. Ji ber wê yekê wexta got tê armanc kirin bi rastî ew pêxirtengiya got dewleta Tirkî tê dijiyan dike dixwaze pêxirtengiyekî dîrokî qeyranekî civakî kûr bike û di heman demê de pêşketinin çandî standin ne gelê Kurd, ne gelê Ereb, ne gelê Suryan, ne gelê Türkmen, ne Şerkes, tu gelê gol vî welatî jiyan dike hem aramî tune be û di heman demê de perçebûna çandî hebe. Ev armancekî pir serekê bêguman aliyê wê yani fizyolojî heye, aliyê wê hişmendî jî heye wekî armancekî sereke. Yani birêz Nergiz, dewleta Tirk ev ne cara yekemîn e ku rojnamevanan navendên yan jî destgehên çapemeniyê hedef digire. Yani em pişkî dîrokê paş deve gerînin em bêjin di salê nodî de li Bakurê Kurdistanê ji rojnameya Ozgul Olkay bigire heta bi hedefgirtina dibistanan herî dawî jî navenda Sîmav. Yani bi van karên xwe ya jî van êrişên xwe wê bikaribe gelê Kurd ji dîrok û çanda wî qut bike. براستی دیروکê ez newekî bi navê xwe ez vêna bibêjim bêguman ez nekim mijarekî take kesî goz bi navê xwe bibêjim dîrokê ji beriya salin notî û heta vêkêliya goge em tê de yani ji 1935 ji 24 heta got em gihane vêkêliyê gelek kom ku jî gelek kesayetin rewşenbîr gelek zarokên Kurdistanê hatine hedef girtin gelek helbestvan û nivîskar hatine hedef girtin bêguman Apê Musa ji bîra me naçe û gelek kesayet û gelek navend hatine armanc kirin. Niha çima doza Kurdî bi bin nakeve? Çima çanda Kurdî tune nabe? Ji ber ku mijara çanda Kurdî û rihê Kurdî û civaka Kurdî ne mijarekî madî ye got bi saziyekê xera dibe tune dibe got bi kesekî bi dawî dibe û xilas dibe. Ev mijarekî gelekî giring e. Felsefa jiyanê, felsefa têkoşînê, felsefa berxwedaniyê, felsefa xwenûkirinê bingeha her demê li hemberî hemû cûreyê girkeriyê, zilmê, neheqiyê, bêedaletiyê her wextê berxwedanî esas hatî girtin. Ji ber ku ev hişmendî heye çi qeysî êrîş sal bi sal têne pêşxistin û rêbaz têne cuda kirin bihane têne berfireh kirin lê dîsa di encam de Kurd wê lewaz bibin nexêr wê ev qet pêk neyê wê çanda Kurdî wenda bibe Nergiz dema zêde nemaye ez dixwazim dawiyê de vê pirsê jî te bikim yanî devan li hemberî van êrîşan bi taybet rewşenbîr yanî divê û nivîskar jî divê demahan de çawa tev bigerin birêz Nergiz? Bi rastî divê pêvejoya hanê de îdî ez dikarim vê bibêjim kêr giyayê hestî ji vêna û pê de em li bendiya çin in? Eger hemû rewşenbîr xwedî li vî welatî dernekevin li çanda xwe dernekevin ez ne tenê dwarê nivîskî de dibêjim
واري نفسكي تاني نبسه بهالبستكي برومانكي بشيروككي بتاني آخافتنكي داخويانيكي اف نبسن براستي دواب خبري خستن كرن خب دسگه كرن وشورش كرن اف جلكي جرينجي جحم روشنبيرا اف مجارة هانيتي خوستن نهنك روشنبير خد يفي ولاتينه وهنك روشنبير تماشا دكن جبروي يكي خبري خستن كرن خدي دركتن لفان شهيدا خدي دركتن لسازي بوينه خدي دركتن بهالوستكي برخدير براستي و اف نيزيكاتي اف داگر كري اف ايريش لسر حمد دزگه و سازگين مي چاندي اي هنري دهمان دميد كسايت ما هيجا و بنرخ و دهمان دميد اي دزگهن ما اي بشي آبوريجي و كس نكار بوي هزي بشكين اگر برخداني هبه اگر روشنبيري في ولاتي براستي روشنبيري كردا شورشي نگرينن شورش گراندن پیشنگیج شورشی را نکرن و دمه و گلک کماسی و گلک لوازی و گلک شاشتی و بخورورن ارمان جوان ایری شاجی و پیک وره ریخستن گلک ایگرین بگیرن یعنی ریخستن گرن اگر تو نبه و بلابونجی هبه و ریبره گلاجی و نمینن اف گلک ایگرینگه بله گلک سپاس جبوتا بريس نرجس اسماعيل نویسکار و روزنامه‌وان درباري مجاري یانجی بحثا ایریشا لسر چاپخانه اسیماف و ارمان جوی دکر و بانگ ویجی جبو روشنبیران جی داویه ده افبون سپاس جبو بشدار بوناته سپاس خدا شکر هبه